Office of Superintendent of Police ke East Khasi Hills District ka Village Defence Organisation VDO East Khasi Hills District haringkat ke jintrai lang bat ki bor pulit ka Shela Police Station haka arpo khandai tarik yoyong arajar pesan kila penlong ya ka program ya merging mode halor ka jingdon kam ka jintrai lang ki bor pulit bat ki Village Defence Party VDP haka bante la kam ya ki kamsniu bat ban penne ya ka syongsok syongsngan. Hakani ka program ka bla penlong haso la community hall la wan banyasim bentalang na ki nong elam snong bat ki nong kit kam na ki VDP prepare na ki snong ki ba ha ka Shela Police Station ha ka ba ki nong elam VDP ki la yo iki tiar kitar kum ki torchlight bat ki we pat na ki bor pulit. Nakaliang ki bor pulit la yadon lang da KN Sangma MPS SDPO Pitnorsla uba Crowbox Soklet Honorary Advisor Village Defence Organisation East Khasi Hills Shillong uba Tobias Teodop Secretary Shnong Shela uba Rida Sarudai urang ba Shnong ka Shela uba E Rendong Officer in Charge Shela Police Station uba RD Rapthap Circle Organizer VDO East Khasi Hills. Kibala ajing kran kilaong baka jingdan ki VDP haki snong kaya rap ru ban penne ya ka syongsok syongsan bat ban yarap lang ya ki bor pulit ban te la kam ya ki kam sniu hakabe day bat ka than Shela namar ka don ka kaput bat ka ri Bangladesh kala mi ki jing kran baki VDP ki don ki benta ka ba kraw ban pet ngor ya ka jing wan rung tu ki Bangladeshi shoput usam ka ri India tin na kaliang jong i khot khnang ya kani kamon ba na kaliang ka police department kung wala ang naisalatan ba kanuna 1.30 today nagtataka daw ba nagajuk ka por leste ka police department ka don yang nagajuk ka plan na kabenta baniada yakini ki border ki yungi hani la leste da ka ba ki form lani kishna ya kata ka bagi om ka village defense party na kaliang ka police department kung wala ang naisalatan ba kanuna 1.30 today nagtataka daw ba nagajuk ka por leste ka police department ka don yang nagajuk ka plan na kabenta baniada yakini ki border ki yungi hani la leste da ka ba ki form lani kishna ya kata ka bagi om ka village defense party hangni hansinong sila area balorong ya pe bha halor ka bha kamya khamtam ya ros bangin dai manaila ba hangni hon yok idon ile yosno le yok kubor yok message khandia usap idon iman ni tenagale jomar ya fu jumon bani mentai idon ko stop mo be ya fu jumon ko ha ni ran ko nakalian jomar uskatri ko mador sila pen bokmi resno larang ala in ai ke information hafi ban piru pinetrai la tiga ni long rani mata kamun pa nakalian jongi ni hap ke trailer ba ke police department ba ke police department lu ka trailer bani lada ni baro aliam nakalian ki problem ni no sichar sno ni police department lada ni trailer ni nomla anu lalu barat ng khong dia disney kino kijaya ki case kiba kasno kadarbati kamla safety kamdan bor bisa kamdan bor be ni don ka ban inform petik khala mador ha kibor jong ka an bon ha bo ki police ini bicara guru ki balam khamu tundam tentrai kalau guru ki jumong karpan bahasa bicara kalau itu no international border India Bangladesh mo barkasih tong ini national kalau international border kasih tong hak ke juru jui no Bangladesh India India sebelah kami kalau dia kita iyawan ya mo ini ki pengelok jumpi Bangladesh iyawan sini nami menjadikan Bangladesh untuk ka paspor untuk kami waktu ke fencing sudah ada berapa tak kalau macam suku mata kalau kabaran fencing waktu kali ka government of India ka सरकार India ladang
Taman itu orang kajili bahi bahasa perlu perjuangan kita berarti keperluan yang kita banyak kilo kunju banyak sampling no itu modal flexing no mau nama bayar setengah. Dan ini kadang itu setengah kadang kajili bah dan lain ni hampa pikir. Nama sisi yang midai beliau kajili bah kadang kajili senior kadang. Lalu kuah pembentuan kayak bagi hampa kalau min ayla ka babha min khala ka basni ngathara ni pia su bayar ba banle ka nila da ka kusno hapo ajiyalam jumla pasno jogi no sishasno ka ka nila ka ka da ka bani tali hapo kusno अभी बीडीपी मेंबर्स की हमें ज़्यादा है और रैली भी बीडीपी के लिए हो रहा है इसलिए बीडीपी का क्या रोल है आपको मालूम है कि नहीं ऐसा तो मालूम है तो हम थोड़ा बीजेपी का रोल क्या है इसको आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा बता देंगे हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो भी आई होप यू विल अंडरस्टैंड आप लोग मालूम हो जाएगा वो क्या सोचता है तो बीजेपी ये है पार्ट एंड पार्सल ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट बीटीपी जो है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का एक जैसा ऑर्गन का जैसा हाँ ये बीटीपी का रोल है जे बस्ती में अपना एरिया में जो भी होगा जैसा कुछ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम ऐसा कुछ क्राइम को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए भी और उसको कुछ डिटेक्ट करने के लिए भी अपना मर्डर पुलिस को लगता है इसको मॉडल करने के लिए डिफरेंट तरीका होता है हाँ जैसा कोई एरिया में आ गया कोर्ट से समन और वारंट तो हम लोग किसको अप्रोच करेंगे फर्स्ट हम लोग विलेज सेक्रेटरी उसका बाद हम लोग बीडीपी होने से बीडीपी के पास चला जाता है ऐसा आदमी आपका विलेज में है कि नहीं हम लोग तलाश करता है तलाश करके आपका थ्रू आप लोग मदद करना पड़ेगा हाँ ये सब आदमी है यहाँ बस्ती में एंड देन सेकेंड थिंग इज जैसा बीडीपी का मेन रोल है अपना बस्ती को अपना एरिया को सुख शांति रखने के लिए इसलिए क्या करना पड़ेगा यू हैव टू डू द पेट्रोलिंग ऑल्सो नाइट पेट्रोलिंग अभी हम जानना चाहते हैं कितना पुलिस का साथ या बीएसएफ का साथ कुछ जॉइंट पेट्रोलिंग होता ही नहीं इसमें करता ही नहीं हम लोग पेज bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khata ikadur jingki marbam kajing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we kajing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha kajing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya